أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلوات والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ام بناوی خودی دی دست به مجارا خویا ایروش بکن کو مجار بخوا اوه کو هر تشت و هر کس بناویوی دست پیدکه، هر تشت و هر کس بناویوی دردکه و هبونه، هر تشت و هر کس بناویوی دکاره وی هنری کو لسر پیوی هاتیه داین پیشکشی نظر و نرینان بکه، بله سرک وها درونیه وها کورکو ده زمان هر مخلوقه کی ده مینا مولویان وردو زبان وانه و صاب تکرار هر کس وکما گوت بوی گوتنه بوی ناوی تفگر خود که حرکت خود که وظیفه حیات خود بجیه تینه، بله هر وکی او کسی کو خاطبه وی چولا دنیای اگر کو خواه بوی ناوی مقدس و گرتبه خواه بناوی الله گرتبه بسم الله ناوی الله کو او ناو بخواه یکو ناو لحاته کری به هر تشتی خواه دیده نشاندان نه هر تشت به هر تشتی خواه جخواه وی ناوی دیده نشاندان وی بخواه ناو لهر تشتی کریه هر تشت بخواه جوی درکتیه اوه کو ای ناوی تشتان فیری آدم کر و آدم ناوی وی فیر بو نودو نه ناوی وی هر تشت ناوی وی به زمان حال خواه جمره دبیجه یکو به ناوی وی تفگر دکه و یکو بیوی هاجوی نبوی بیکو های وی جوی هبه تفگر دکه مثالک وها عجیب سیدای بدو زمان جمره دبیجه کو ده چولک بدویان ده جبو که تو کاربی ریویتی و سیاحتی بکی دوی تو ناوی رئیس قبیله یا کدوی چولا هانه ده حکموی در باسته به ناوی وی بگری هگر نا لهمبر وان ایرشکرین کو امبیجن ریبرین کو ده ایرشی تبکن تو نکاری خواه محافظه بکی تو نکاری پیدویم خواه بجیبینی و هاکذا دماکو شیرتا انسانکی بربر وها گهداری دکن دبیجه یک جوانا بناو سیدو امبیجن سرک عشیره و چولا هانه تف دگره دچه بنه کیجا کونی بوی ناو هانه حرمت دبینه قدر و قیمت ددنیه اگر کو ریبر بینه پیشاوی دبی ابناوی فلان سرکی از لوی چولستان هانه لوی بریا هانه از تف دگرم از ناوی وی ریوی ما ادبنه پاراستنا وی دمه او شاقی و ریبرین هانه خوش ریاوی ودکشینن ددن ری و دچن ریاوی بسلامت بیدیوین وی بیمنت جبوی تینه پیشکش کرن لآلیه کی او روشهانه کو دبنه امن و اولهیه ده دبنه باوریه ده بی ترس و بی خوف نترسا برشیبونه نجی ترسا کو کسک با بلات و مصیبت که بینه سریوی لآلیه دنه اوی انانیتاوی خورد اوی کو پوز بلند اوی کو دبیجه از ازم از فلان کسم
از بقوتا خطيرا خدكم بثروتا خطيرا خدكم وهكذا دبيجان جمن را نناوي رئيسكي سروك عشيركي ونجي ام بيجن مشاد بني ناوي ويدا جمن را نلازمه دماكو دردكه سفري كدري الكيجا كوني راستي ويد قوتهنن رزيل و پريشان دبه ريبرو كلاشان راستي مالو ملكي وي هبونا وي جسي وي دردخن وي پريشان دكن داوي او انسان مي هاني او مروبي هاني كوها بوز بلنديا خو دسبيكي ده ناوي سرك عشيركي سرك رئيسكي ورنگرت وكتروشك كو دري مروف بيد شوتا لين دين راست هات قوت برادر دوستي من اف چرا وشاتايا بني اف چولا هاني نچولك بخوديه تجي ناوي رئيسكي بگره و جوه زلت هاني جوه پريشاني هاني جوه اوك هاني خلاص با اوا اوك مثالك كو ام بيجن جبوك ام بدن برهفدو ام سر بسم الله فعم بكن تي بكيجن او چولا هاني اف چولا دنيايا اف چولا دنياي دكو هر کس و هر تشت بناوي الله تعالى تفدقره بزن بس چيلك دوا وهكذا اوينكو شير دوان ده هي بسم الله ده بيجن جهاد خن پوشو او پالاغا هاني يا حشك دخن قاية دخن او گوهاني وان دبا كانية كقدرته دبا كانية كرحمته شفقته رزاقيته جمرة وي شيركو تجا غدا تجا او قوتك انسان تير دكا شيرين جناب ريخي وخويني خد تعالى ويد دما بسم الله دبيجا قدرتا شير شاكرين خد تعالى دخل خينا وان گوهانن کو جي شير شاكرين جوي قابليت هاني قالكي دور او دارن کو هر یک جوان بخو اصلي خو ازنگك يعني ازنگك خد تعالى سري چقليكن وان گلي وان ازنگانا والنيشانين دياري وهديين خوين خلاتن خوين هر یک جوانا برانبري الماسا والجوهر وجوهران خد تعالى بوان بداد الخينة وك نيشانه رحمة دلواني و حسكرنا عبد اخوة ام بيجن پیشکشی عبد خود که وی عبد کو بحزاران بکی بسد حزاران طعم وی زمانه کو کاره ام بيجن طعم جهه جهدو درخه تقدیر بکه و رب خو شاباش بکه حمداوی بکه بله دیسا ام بيجن مریشک هكذا بسم الله ده بيجا و مریشک بلنگاز جهد خو جنم دخه یان تشتكي بكي كل مكان دخه وهكذا يعني تنريكو خد تعالى هيك شكرنا هيك نصيبه اجعاليه دنيا ام بيجن او ميشا هنقف لسر كل كان داتينا وي وان توزو او كل كان تدي خد تعالى د دوي بالشفاء ده زيفراند هنقفين شيرين كوج خورناوي تو تيرنابي كيزي كندينه تنريكو جدستي وان جل ماكر هفرمش شكر وهكذا يعني تو يكو بري خد ديوانكو ام بيجن هر يك جواناكو جو قدرات وان قلكي دوركو بتناصري خو قارب في كاري هاني رابن ناخو اوانا بسم الله ده بيجن او رهو ام بيجن ريچكين دارا ين جهايان تنري جانا لسر تعطانا سر كبرين حشكن بسم الله دبيجن وكاي عصاي موسى دبيجا فقل نضرب بعصاك الحجر يعني ما قلت بوي وي شبا خا بيچو يخا لكبر خا يعني خد تعالى دما كل دخه موسى عليه السلام لكبر دخه بالناوي خديله دخه لو ماكو شدبا جكبر خد تعالى اويد بجخينه جكبر اوي كانيان بني اسرائيل را ج باوكين وره د بجخينه وقلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم سبحان الله ما قلت آقرو لهمبري إبراهيم هنكاي با سلامتي با يعني براب هنكاي خوشي بجمداندنا خوشي وينشوتين بسلامتي با او آقريكو
جبو شوتاندنا إبراهيم عليه السلام كو أمي بيجن كو تيكتاناي بجسم خواه وكاي خود تعالى معجزها نخل خاندانا أمر خود تعالى قهداري نكرنا تبعات عويدة دو حكم دقيقة كده بركي أو بكرنا بيشو وبردانا آقرة كي بها خود تعالى فرمان ديه دبجا آقرو إبراهيم نشوتينا جيرا بباب هنقاي وسلامات أو آقرة كو أم بيجن شواتبار او كفريكو قوين بونو مقاومة اخواتي ناس كرن تعطى هاني دماكو امرو فرمان خود تعالى تي تدي لبر شقبو لبر حتى دامارك كود بسم الله بالنابي خود تعالى او كفري هاني تدي كر فرشة وجبني وي تدي كيانجي داماري خواه برادلي وي كفري هاني دا ناخواه مقاومات لهمبري امرو فرمان خود تعالى تنيا بالنابي خود تعالى يك بزركي بشوشك دبجا بسم الله بارين مينا تشيا لفشتا خودكن وبوي او كي سبحان الله وبحزارة جي فيكيان بخنقولي خواه فيشكيشي نزلين مدكن وهكذا يك بلكي بيجن او كلميشك قوب بسم الله دبجا يا ربي دستور بدا من از وك عسكركي بشوك تدي نمرودكي دكارة لعردي راخينا كود بجا از خداي وما ميكروبك دروجا مدى كو دركتية وك فيروسك كو بشعبي خوا إنسان ونابينا تمام آثار عن سر الدنيا بكي جرامك 2 جرامن اف ميكروبا هاني إنسان تبدأ جيانا وان جوهرد إنسان تبدأ خشتن تشغلي تبي حمو تكنولوجيا وان أما بيجن بطال كرن أو تشوك شكستي كرن او بقاوت كرن او لهمبر قدرت خود تعالى ام بيجن پوچو وارا درخستن تمام تدبير انسانان نخوا ام بيجن او هر حتى او انسان کو بزمان خو حاشا انکاریا خود تعالى دکه او انسان کو بزمان خو جریا خود تعالى درکتیه حمو عازاين وي بسم الله د بيجن او اركا كود وظيفه خود تعالى د بدن وي د کودای لیکریه او بيكي ماني بجيتنا بسم الله قوتيه جروجا قدس بكيريه دل وبناوي خود تعالى هر بدنوي انسان هاني خوينه لي دگرينه د پجقينه منار موتورك راوستاندن جيرا تنه حتى وقت وي حالتيه تقدير كرنه اما بنديسا كزباي كاري خودك گورچكي وي كاري خودك فشكاوي كاري خودك اكسجين لي برادك مجيوي اداراوي بدنيه دكان بيجن ديسا كاروباري خراد و هر عزايك خود تعالى تيدا فندري دا او كريا بكي ماني بي اعتراض امر فرمان خود تعالى گفتاري دكان مستمان خالص امر فرمان خود تعالى وظيفين وسا دردخنكو كاروباري وسا دكنكو نه هاي وي مروي جي هي جي هبجي نزانكو چوا افتشتيها چوا دشه و تي نخوا لسر ما چیه امجی دماکو مگوت بسم الله بالناوي الله امجي يكسر ناو مسمى ناو او ايوه كو ناو لي هاتيه كرن يكسر ببرچاوي ما مبن قالك جارا ام ناو لتشتادكن وتني وك ما ناو لي كريبه وخلاص بو شو ام بين الله وخلاص بو شو الله بهر تشتي خو الله سميع الله كريم الله قادر الله رزاق تدبينه سميعه بصيره وفيغا تدبينه مراقبه تدكه عادل تدخينه تجبو چد بيوي تو چوا بهستناتا تشتد مجيتلا در باس دبه دل تصور انت وهكذا وي الله تعالى الله كو چوا كو رزق تد دائره فرحت يا هر کسی ده چوا كو اداره بدنات دكه يا اداره تمام كون كائنات جو دكه او الله هانه ناوي يكو ناو لهاتيا كري مبين بغفلت كو مرف كاربه بفكره ناو نبه پرده يكي دي ناو بخوا يكو ناو لهاتي كرن او حقيقتا مزن كو مبيجن مبناوي الله ام ناس دكن خدي ام ناس دكن او ناوي كو ملكري نبه غفلتك ام كاربن بلايق تصوراوي وي تصورا مزن كو ام كاربن ام وي بيني بيراخه دماغ ما قلت الله دل ما تجبك ما بيجن تمام حجرة ما بپیچه اف حقیقت الله چواکو تمام کائنات اف حقیقت مزن
پێچایە وێ دۆر پێچ کردە ئەو حەیقەتا مەکو ئەمێ بێژن دیساک و دایرە چەرچەوا قورئانێدا ئەگەر ئەم بنەرخینن دسەرێ 114 سوورەتان دا دسەرێ 113 سوورەتانە دسەرێ واندا هاتیە و سوورەیەکی ژواندا ژی سوورەی نەملدا ئاەتا سیهی دەماک و سلەیمان عەلەیهی سەلام ji بەرخیسێ re nameyekê dişîne ku dibêje bi bismillah way ev nameya hanê dest pê kiriye bi vî awayî agahiyê dide me ev yani her sûretek bixwe fermaneke îlahî ye ew fermana ku hatiye şandin wek tuğra û mohra em ê bêjin padîşahê sultanê ezel û ebed e ku ev ji wî ye Bismillahirrahmanirrahîm ew xwedayê ku rehman û rahîm e rizq û bereket û rizqdayîna wî ji bo her kesî derbas dibe ew rahîm e dilovan e bi destê yê ku xwe pê digirin digire wan ji tinetiya mirinê derdixe seadeta ebediyê de cennet û biheştê dike nesîbê wan yanî li ser hevdû qansî hejmara 114 sûreyan 114 cara gor îmamê Şafî dibêje eva her carê wek ayet da ketiye hinek îmamên dinê dibêjin eva wek zikir wek tuğreya îlahî wek muhra îlahî ev e ev gotina ku hatiye ji Allahu Teala yê Rehman û yê Rahîm e ji wê hatiye 19 herfan qansî ku ew kir jê pêk tê 19 herfê hane ku pêk tê Bismillahirrahmanirrahîm mesela ji ew kê destpêka sûreyê Berae yan jî Tewbe tune ye ew jî em ê bin îxtareke îlahî ye ji ber ku em ê bin şedîdiya ew kê merhemet û rehmet û şefeqet di wê dirê de belkî nedicî te veloma ku Bismillahirrahmanirrahîm di wê dirê de destpêka sûretê Tewbe de nehatiye zikirkirin lê sûreyê Neml ayeta 29 û 29 û sihî de wiha ferman dike Xwedê Teala Bismillah قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قالي بيشتهات يان قالي سروكان وزيران وهكذا كتابك نامك جمن رهات دانين إنه من سليمان أب نامه ج سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أو بنابي الله تعالى يا رحمن ويا رحيم نا مروبكي جبر خبا النامج من شاندية بنابي خدايكو رحمن ورحيم جمن را النامه شاندية نخوة إخازك إلهي لمن دكه هشیار کرنه که الهی اف مروی هانه لمن کریه به ناو خدای رحمان و رحیم که تمام کائنات متعو سربرجیره و یا سرخواره و اوکیه وكما قد سورة توبة جدا اف حقيقة هانه خد تعالى او نكريه جبركو شدة بونا امر انذارو شيار كرنا وان مروين هانه بله ديسا بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة يعني مرفج أو كابي يعني وقت مقود دي وقت قوتنا الله هو قوتنا كصادية لحقيقة تمام أسماء الله الحسنى قشد بشوي نابي خاني دمي بين بشارتية يعني تمام نابي خود تعالى أو كي الله كي الله رحمانه الله رحيمه الله كريمه الله غفوره الله شكور وهكذا الله حمو ناو صفات وشؤونات إلهي تب دبش وي ناوي هانه ده ده زمناوي دنا دوي دندك هانه أمبيجن ده وشارتينه وده تجليه دنا حتى لي خود تعالى ده بسم الله الرحمن الرحيم ده دو أو كان أمبيجن الله هر وكي كو سمبولا ناوي قهار جبار جليل وكوان ناوي نهانا بك للرحمن والرحيم جي هر وكي او ناوين امي بين صفات جلاليه يا بيشي افيدجي وك بين نونرين صفات خود تعالى ناوين خود تعالى ين جمالي بن امي بيجن وك كريم وك ودود وهكذا وان رحمن ورحيم وان ناوين هاني وك تمثيل كاري وان ناوين ديتر بن بلي
دیسا ئەمێ بێژن ئەوکێ ئەسرارên بسم الله الرحمن الرحیم حقیقەتەن بێژمارن یەک ریوایەتێک هەیە کو دەبێژە دەما کو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام ji Taîfê vegeriya ber bi Mekeyê ve çû wê derê xwest ku em bêjin teblîğa İslamê li wan bike êdî rewşeke gelek giran bû mayîna di Mekeyê de jiyaneke digel wan müşrikên hanê êdî gelekî zehmet bû apê pêxember aleyhî selatu vesselam wefat kiribû hakeza rewş zehmet bû xwest ku hinek piştgiriya wî bikin xwest ku hinek sereke eşîr xwe bidin pişta pêxember aleyhî selatu vesselam û em ê bêjin ew dînê hanê ew dînê hanê belê pêxember aleyhî selatu vesselam hêvî dikir ku hinek li dînê îslamê li nubûwetê xwedî derkevin bi kêmanî mihafeza em ê bêjin hîmayeta heyata pêxember aleyhî selatu vesselam û ê derûdora wî ew mislimanên ku kulmek însan bûn hîmaya wan bikin bilakis van însanê hanê bi nebaşiyeke mezin rabûn em ê bêjin ew însanên ji rêzê ew însanên beredayî zar û zêcê xwe derxistin beramberê pêxember aleyhî selatu vesselam pêxember û Zeyd kurê Harîse bû evana bi hevdû re bûn tiştên nemaye anên serê pêxember aleyhî selam yanî nigê wan di nav xwînê de wan bikevira û tiştê ecêb em ê rojek ji wê rojê vekî zehmettir girantir bi pêxember aleyhî selatu vesselam hatibe tune be di tarîxa nubûwetê de îca di wê derê de heta tê rîwayetkirin ku melekul cîbal ku ji pêxember aleyhî selatu vesselam re tê şandin Cebraîl aleyhisselam dibêje eger tu bixwazî Xwedê Teala dikare vî qewmê wiha baxî wiha taxî wiha zalim û çavsor di nav çiyayan de em ê bên wan tune bike wan mehû bike pêxember aleyhî selatu vesselam vê yekê dil nake û dibe ez hêvîdarim ku ji nesla wan jî belkî eger yek ku bêje la ilahe illallah yanî ji Xwedê pêvtir îlah tunene ji bo xatirî wî jî ez naxwazim ku ev tiştê hanê ev helake hanê bê serê wan lomakan bêjin rehmeten lil alemîn yan rehmete ji bo hemû aleman berê yanî ji bo xatirê yek însana ku îmana xwe bîne ew îşkence hanê dê ew teada hanê eziyeta hanê hemû dê pêxweş were êdî dê xem neke Xwedê Teala jî wek mukafateke acîl dema ku xwe ji wê ewkê em bêjin ji wê sosreta hanê ji wê kevirbarana hanê xwe dispêrin bavekî yekî müşrik e yanî li wê derê dema dikevin hundirê wê ji bo ji musîbeta wê kevir avêtinê xelas bin xwediyê bav koleyê xwe watê bîram ku davî edeseyê tiştekî wayê alakulî hal navê wî xusna mihîme lê goşiyekî tirî mezin dide destê wî û dişîne ji pêxember aleyhî selatu vesselam re dema ku pêxember aleyhî selatu vesselam radêjê Bismillahirrahmanirrahîm dibêje û dest pê dike ku bixwe ew însanê hanê divê eva gotineke ku te got gotineke gelekî xerîb bû li cem me li vê derûdora hanê ev gotina hanê ne kesik bikartîne ne jî tê îstemal kirin ev tu kî pêxember aleyhî selatu vesselam ew jê dipirse dibê tu ji kê derê yî dibê ez ji Nînovayê me dibê tu ji gundê ji qerya em ê bêjin yan jî bajarê birayê min ê Yûnusî dibê eva çawa tu zanî ku em ê dibê ez pêxemberê Xwedê Teala me di wê manayê de hasîlê kelam ew gotina Bismillahirrahmanirrahîm wek sirreke mezin dibe mifteyekê deriyê ew dilê ew koleyê hanê vedike ew hêviya ku pêxember aleyhî selatu vesselam li piştî bi salan ku li bendî bû ku eger yek piştî salan bi derkeve bêje la ilahe illallah di cî de Xwedê Teala dike nesîbê wî û îmana xwe tîne em ê bêjin li wê derê Xwedê Teala hîdayetê dike nesîbê wî însanê hanê bisaya Bismillahirrahmanirrahîm berê navê Xwedê Tealayî ku em ê bêjin çawa ku axa ku tu tiştekî jê hêvî nakî ku fêkiya ku giha kulîlkan dar û beran her tiştê zindî ku jê dixuliqîne em ê bêjin dide destê me ew xwedayê hanê ew xwedayê hanî ku em ê bêjin ji zindî amirî em ê bêjin ji mirîşkê hêkê derdixe ji hêka mirî
چیلک که زندی درد خو هكذا يعني او خدايا بله اجا افسر بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة ام نكارن تمام اسرار و تبجيجن ل ام مادام كو هر تشت بسم الله الرحمن الرحيم دبيجه وصنعت خو هنر خو پیشکش دکه یعنی به هر تشتی خو خوبی ناوی گریدای به ناوی الله الرحمن و رحیم و خوبی و گریدای و به سلامتی دره خود دشه نخو امکینه اگر کو امجی انسان راستقیم بن انسانی که وقت خود تعالی تقویم وید احسن شکل ده امج احسن تقویم ده خلقان دیه اگر کو ام او مروه هانه بن امجی خوبی ناوی هانه بگرن امجی خوبا وجن درگاه ناوي الله ورحمن ورحيم داكو او درين رحماوي المذبن او كشخ الله ايكو ومجتاريتيا كفري ظلمي نحقية برادايتي نزاني درخينا برب عدالتي و برب راستي و برب هدايتي و او ناوي ويا الله او هادي مطلق او ايكو جتاريان روني دردخه جشوان روجان دردخه روجن مبيجن روني حقيقتا تشتي دخو ياد بن وهكذا هيفيا مجوي ناوي بيفتر تنيا نخوا ام دي اميجي چواك خودتا امي بن او اشياء هاني بسم الله دي بيجن او تشتي هاني پیشکشی مدکن اميجي دماك ما تصرف دي ملك خودتا لا كر امي بالناوي وي تصرفات دا بكن يعني دماك ما دست دريج تشتكي بسم الله او جوي تشتكي امي بكن راضيه نراضيه خوارنا وي تشتي ما حلاله نه حلاله يعني دماك ما قلت حلاله نه حنك ام گوشت خنزير و خوارنا الكول دكن اف تشتي هاني حقي من از بخم نه حقي من اف غوازي باويجم حقي من از باويجم حدود من ياس حدود خدر باستكن وهكذا اف قوتنا كازي بيجم ادسيونو ري خدم يانا يا مهنه كي دني عاجز كر يان نكر يعني رابونا من رونشتنا من قوتنا من حسكرنا من غيدا من نرينا من وقهداري كرنا من تفجبو الله تعالى تشتكي مزنا وش هغي دما كنت قلت هر تشتي مجبو خد تعالى هر تشت بناوي خد تعالى تقول يعني از بناوي وي دبينم ديتنا تبو تفكر امي بيجن يعني تو حمو منظرين عبرت تدكشيني امي بين قهداري كرنا تبو ديسا وسيله تفكر ايماني او تيل قوتنا حق قهداري بكي باطن امي بيجن بردي برداي بردي وهكذا تو سناوي خد تعالى بفكري حكمتي فكري وهكذا يعني هر تشتي تدبا نور تبيجي الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولا خبدنا دل بذكر خدا تعالى مطمئن دبن تير دبن دل جي أما بيجن بوي أوكي بذكر الله تعالى تير دبا دولمن دبا احتياجاوي غير الله تعالى بتتشتكي دين نامينه غني دبا بي دولمن دبا بالناوي خدا تعالى دولمن دبا اگر كو او يار با تمام دنياي اغيار بن غمناك نغم منه از ايشي خو جوان ناينم حسبنا الله ونعم الوكيل از خود بسی منه او چخواست وکیله که خوش کده بجه تمام کائنات پشتا خدا به او چوبه نغماویه ایوی غماوی الله راضی بونا خود تعالیه که اوجه حسبکه وی او قبول کربه او چه نعمتکی مزنه الحمدلله ایجا نخوه امی بیجن دماغ امي حكم بكن بالناوي خود تعالى حكم بكن دماغ امي تربيه بكن بالناوي خود تعالى تربيه بكن امي رابون روشنامه بالناوي خود تعالى مزن كرنا زاروكا بالناوي خود تعالى يعني دي دائره رضاوي ده امي بيجن كسبو امي بيجن خباطه كاركرنا جبور رزق او كي ديسا بالناوي خود تعالى دي تشرشوا وراضي بونا الله تعالى ده جبرك ام ملك الله تعالى ده ام بخم ملكي وينه وتفقر مجد ملكي ويدايا هر شكل يخوان ما دور بيج كريا نخوان مجبوريتك حاصل بك وام بناوي وي تفقر يعني وكايكو او دخوازة تفقرن دوين معنا يا خاني ده جبرك هر تشتيدينه وكيكو او دخوازة تفقرن مخلوق اندري ما بدهان ميسالدان دار وك او دخوازة تفقره ستيرك وك او دخوازة روج وك او دخوازة دنيا وك او دخوازة دقره هاي هكذا بحر هكذا رشاي آخ و هوا و هر تشت عور اوانا حمو بشكل او دخوازن تفدگرن لما کو جیانا وان ببین تورو تفگری وان انجام دادن نتیجه که مکمل جی درده که اگر نخواه ایمجی تورو تفگر و حرکت و
كرنو كريارين ما جبو الله تعالى بن دي حياة ما كورت بينجي شي صاري دكارا حياتك معظم بنمونا خوش ببا دستاني ام بيجن جي دركبه خدای تعالى ما لايق وي حياته هاني بك وي اسرارك ام بيجن بسم الله دي بيجن دندك و ام بين دارك قراسه جي دردك مليونك جاري بلكي جوي دندك مزنتره ام بين انجام ده ام بيجن بسم الله او حياته ما كورت وقالك جارنا شي قيمتها ويها ام دنيا كيم بن تشجي كيم دبا او حياته ما كو بفيدة دار انسان جي استفادة بكن إن شاء الله تعالى حياتك وها خد تعالى بك نصيب ما فكرة ما ديسا دبنا ما بيجن اسماء تجليين اسماء الله الحسنى ده بردوام بك إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.